I zagorski pčelari su nezadovoljni. Ove će godine imati 90% manje meda od prosjeka u protekle 3 godine. Priču donosi Marijan Sviben. Pčelari u Zagorju ne pamte godinu lošiju od ove, kažu Darko Milinković i Ivan Kožić, osvajači brojnih nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima pčelara. Ivan Kožić godišnje je proizvodio oko 1300 kg meda, ove godine tek oko 300. Godina je izrazito loša, ne ponovilo se više. Pčelarim 10 godina i ove godine je 80% manji prihod od nekakve normalne godine. Ova godina je bila jako loša, ne loša, bila je katastrofalno za pčelare. Krenulo je od samog proljeća, klimatski uvjeti nisu dozvoljavali da se pčele normalno razvijaju. Takvo vrijeme nepovoljno za pčelare nastavilo se i u ostatku godine. Prema podacima sa 7 postaja za mjerenje pčelinje ispaše u Zagorju, procjenjuje se da su ove godine zagorski pčelari dobili gotovo 90% manje meda od prosjeka u 3 posljednje godine. Po izračunu koliko imamo košnica registriranih, negdje oko cirka 45 do 50 tona meda manje nego inače. Uz smanjenu proizvodnju u košnicama nije bilo dovoljno meda za prezimljavanje pčela. Zato ih se ove godine moralo obilnije prihranjivati, u prosjeku s po 12 kg šećera po košnici. Umjesto da se vrca, mi smo morali prihranjivati pčele. Jer bi one ostale, da nismo prihranjivali, ostale bi bez hrane, uginule bi bez hrane. Zbog smanjene proizvodnje stalni su kupci kod pčelara unaprijed rezervirali potrebne količine meda. Zato je većina ovogodišnje proizvodnje već rasprodana, unatoč zbog smanjene ponude cijenama višim od lanjskih.